inetwork yasihlupha kancane mntana Nkosi. Ya ngiyacabanga ukuthi ishaya mina ngapha kule site la. Ngaphambi kube ngizongena odabeni lakho Dlamini engifuna ukubeka esithombeni nakubantu nabayela bakhona emakhaya bangikhuluma nemuntu oyisebenzako owakhe izinto eziningi before ngifika lapho. Mlangeni uchaza ukuthi la empilweni kahle kahle uNkulunkulu umuntu unezinto ampha zona ongathi mathone uyayifoster ngokwempilo yakho ngeke zenzeke kuyohamba indlela uNkulunkulu afuna ngayo. Yes. Ezinye izinto ungayifoster kutholakala ukuthi ungayifoster but akusizona sesiyabona ukuthi wena kahle kahle lo msebenzi lo wenzayo akusona wakho. Kunabantu abafostaka abafuna kuba ngamanesi kanti uNkulunkulu ubapha umsebenzi ukuthi bayisebenze bona bakhe imarket bavule ama-salon but bona babona ukuthi kuyibhadi lokho ngoba akwenzeki lokho kufunwa yibona. Yes, ake ngibekise kaso. Kunomfowenu umthimeni uyamazi umthimeni. Wayesesikolweni afundela kuba udokotela. Yes. Wathi esesikolweni wehlelwa ngumoya. Okay. Wathi makehlelwa ngumoya wahamba waya emntwini wathi noma ungafunda ube udokotela ube nazo zonke iziko akusoze kukusebenzele lokho. Wena udalele ukuthi usize abantu ngesintu. Wayeka zonke lezo zinto lezo wafocusa ekusizeni abantu namhlanje usasiza abantu uyaphila uyaphambili. Ngicela ke Dlamini silungise lapha sesizawuvala singene kuludaba lakho obhizi ngalo lokuthi abantu mabazi ukuthi noma ungaba inyanga ube ngumthandazi ube yisangoma kuyenzeka ugcine kulokulapha kwakho kuphakeme kakhulu ungagcini kulapha kuphela ugcine unama office ugcine urich ugcine unama plaza ngoba abantu abaningi ubashaya kakhulu bathi abafuna ukungena esintwini sethu once kwathiwa nesiphiwo esithile bathi ayisuke into leyo ayisebenzi because babona ngazi ukuthi uma ngabe ungene ngekwesintu empilweni awugcini unama office awugcini unemali awugcini unemiliyoni mhlawumbe ungasibeka ethombeni nakhona umazini onke kumshwele igama ukuthi abantu abangena ngekwesintu isena inyanga lapho endabuko somabhizinisi amakhabishi wepinaji oyisebenzayo uthi ungecathula ugcina arich enama office lo ugcina agadwa futhi. Yes, njoba ngeke ngakubekisela ngayo umthimeni wayefocus kokunye but waphuma lapho namhlanje uphila impilo nabani lafisako kuyiphila uye lapha wenza umsebenzi wendabuko uphila ulapha ngezihlahla baningi ngabamashina abanye abantu lengasho ukuthi obaphumalo mabokanda basiyababona bayathuthuka phambi kwethu baya phambili baphila ngani ngako ukwelapha ukuthi abanye abantu uzibona ngathi makazolapha uzibona ngathi yena uyayinyaza kanti ubizo lwakhe labizele khona yena unyaza lona akasanyazi yena self so unyaza ubizo yena labizwele kuyi. Usho ukuthi ngingaba umlaphi wendabuko bese emva kwaloko ngiba rich ngibe nama office ngibe nemoto zami ngibe nomuzi ngibe nenkosikazi ngibe nabantwana ngiphile kahle njengabantu bonke abafundile abadriver izindiza izitimela basemayini. Yes, ungaba yileyo nto leyo. If uzosebenza umsebenzi wakho ngokweqiniso, lapho definitely sure uyawufika. Mntana Nkosi kunemsebenzi owenzako engingathanda ukuthi abantu bawazi njengoba ngingumuntu ola ehlweni eluthi isintu sethu njengoba ngimuntu one channel one YouTube. Mhlawumbe ungangibekela kancane ukuthi umsebenzi owenzako njengoba na umuntu osebenza ngabantu osebenza umsebenzi wezandla wenza ini wena? Mina njengami ngicarpenter ngenza usilini ngenza ilokhunyana amakhabethe kitchen unit ama-wardrobe everything lezo zinto lezo zenziwa yimi angizange ngifune ukuthatha yonke into ukuthi sengenza i-electrician sengiplumber no ngabuka ngathi angifocus la ku-carpentry ukuthi ngikwazi ukwenza isilini ngikwazi ukwenza lamakhabothi ama-wardrobe kitchen unit stand offices everything. Amagama ogcina ongawasho kubantu njengoba sizobakhomba ivideo yakho njengamanje uma siqeda ukukhuluma nawe ukuthi yini umsebenzi owenza kona omuhle abangawuthanda bagcine bakufonela bakubiza yonke indawo umhlaba wonke ungahamba ugcina ufika kubo. Amagama ongawasho kubantu baguguzele njengabantu abamnyama njengabantu abakholwayo njengabantu abakholwa esintweni ungathini Mntana Nkosi? Mina into lengingayisho ukuthi umuntu into laphiwe yona angayibukeli phansi
umuntu into la ibona ukuthi uyakhona kuyenza akazame kuyenzisisa ukuze lento makayenzisisa nasebantwini ikwazi ukubukeka nomunye umuntu ongathandi kubuka kephana bese ugcina egcineni enze njani ebuka ngoba kunezinye izinto kutholakala ukuthi umuntu uyawenza lo msebenzi but akawenzisisi uyenza because ngoba ufuna imali ulambile esiswini masingenze imisebenzi yethu yezandla because ngoba silambe esiswini simoshela nabanye imisebenzi ukuthi nomunye khona omunye umuntu akwazi ukwenza umsebenzi but ngokuthi khona lase kumoshike khona bese lo munye umuntu akasabona lithemba lo muntu lomnyama ukuthi angamendela lento lokuthola ukuthi abantu bakithi abamnyama sebathatha imisebenzi ngabe yenziwa yithina bayinika belungu. Tena Nkosi siyabonga kakhulu Mlangeni, sibonga kakhulu isikhathi sakho. Sicela sigijime sokubuka ivideo yakho lapha oyenzako nembuko lokho nekhaya ayithokozele Inkosi kubusise ba. Danke ba. Siyabonga.